Karbi Autonomous Council CM pen ingnam saikam aputhak ave kiruyamai kepado. Sontrok akimang pen KSC atum hamren along mass rally la pen pinpo alok kipia jamek kepaman. Armu chejeng rong ketong pen dong kamukam along all Karbi Inter College Cultural Competition kapangcheng. Dibuklar at Beauty Unisex Parlor ningkani sikipleng katalon. Kardom Karbi prime time long penili junaliti mungpi non birdang ton pen arju iktha. Karbi Autonomous Council CM pen ingnam sai kama puthak paipaing coroner cap ani ave kiruyamai padosi ningkan suri hini rakriner cap crazer cap SOPD ke claim kidam aputhak chingwai dam. Ningkan suri hini rakriner cap crazer cap lapen ingkoi SOPD amo kapachunjia phanpura Karbi Autonomous Council CM tuliram ronghang pen ave kirui amai Council Secretary along padosi kachingwai aklong paledam kachingwai along MP mate PWDSI kam kelang EM Horen Singh Bay Deputy Chairman Ritesh Singh EM MSc Principal Secretary PCCF DFO atum chetong dun hala puse kechilang anat CM pen RDP damsi Karbi along se kelang abang pumate Dr. Kadure lapen se kachelang abang pupang piaphan se kelang avar sai ki pijiaphan sai phu atum pen kachingwai athon paledam KSA Hamren Regional Committee pen pater piponsi pai nipaeng coroner kepani Hamren arong supialong par ompluk ke hangkata rampen armu chejeng ponsi mass rally lapen palong ni pinpur loki piaja mekapa do pona berta pherangke hundor kropen berta nang pale enalu porphai siapor pen Hamren rongbong ronghang pathuak lamalong pen armu chejeng ponsi Karbi Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along an paledam alang litum akimang alam the Karbi Autonomous Council CM tuliram ronghang apan panongsi OSD sona terang arideng pen KSA Hamren Regional Committee amepu Probin Timung pen pajirpon pinpu alu along kichong pon atengki Water Resource Department Division asai hem kavedet ajok asonti nasai ta dipu ansi kidam nang kok ajok pinangana kisung pen chitong nanglo Lasi West Karbi pinangana dimalong bangso sai hem kepadu jiapan kachuning ripado pinpo alu along Karbi Autonomous Council Hamren Branch Secretariat jakong pabadra latak arala tum dipu an kidam jok plot nang jiapan ki hang padu ponthu angpada West Karbi District ahem pi along ko an ma hemrit tuwar melang kido nang jiateng ave pinlang lasi sai kideng pon jiapan ta kachuning ripado Karbi Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along pen puthot armu chejeng ponthusi West Karbi District Deputy Commissioner Sahyam along an palidam thu KC TDP amai pu Bijoy Bay pen japonsi West Karbi District ADC Syed Isfagur Rehman arideng Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar aphan panongsi ipak pinpo alo pajirdam pinpo alo along kijong pon atengke Karbi lapen dimasa alam pen ingdeng sirkep kep seba satlang along kepang rompon pedet aputhak kikham khe Hamren Judicial Court along 3rd lapen 4th grade achukamar anghoi ladak kidobari matuma phansi phan pharo piet nangji Hamren Indoor Stadium lapen IB kedoan along pen raikomosai khia tuma phan terek nangji lapen Assam lapen Meghalaya ahoi kedo pinangana dimalong voter ID pahini kedo tuma phan amen ingtha nangji puhenlo alang litum pen pinpo lo kapajir akemang penang pata pinangan Deputy Commissioner pen chingki jithan si prabjin pen othat langso Hamren khanduli and Asia tuar kapatang kepaprabji phanta kipu pasik tekang West Karbi dongkamukam rong supialong armu chejeng lapen rong ketong padu pensi kethomangdeng all Karbi Inter College Cultural Competition pangcheng pontanglo West Karbi dongkamukam rong supialong pai nipai inkoraner cap ani pen kethom angdeng all Karbi Inter College Cultural Competition pangchenglo kachipate kicheng aparman dongkamukam rong supialong rong ketong lapen armu chejeng ta padu today is the first opening ceremony of all Karbi Inter College Cultural Competition held here in Dongkamukam Sports Association Stadium. So this is the 3rd time we are holding the program since 2016. So we have organized this program in order to promote Karbi culture, heritage and tradition to upper level. So it is an earnest request to all the students who are attending the program that
they also have the responsibilities to preserve, to uplift, to encourage the other students how to upgrade, how to preserve the Karbi culture. So we have organized this program so that the college studying students or the university studying students may have some kind of responsibility in preserving the Karbi culture. So in order, regarding that, we have organized this for the third time, and we have gathered around 13 colleges this time. So we will be making it grand in the coming year. We will try our best, our level best, how to promote the Karbi culture in a higher platform. Thank you. KLJA pen Kibila Sojutang Kachipatia Long Difuga College, Bogajan College, Rukasian College, Thongnokbe College, Rangsina College, Kopili College, Samson Singh Ingti College, Penchenglo, Pinangana College Atharia Samiatum Chipatedun. Kachipatia Long cases Amebu Chandra Singh Group, Dongkamoka Municipal Board, Amebu Telis Ramronghang, Napen Pinangan Commissioner Tung Chetongdun. Cultural competition. Asalate Karbi Cultural Society লগত এটা সম্পূৰ্ণ সহযোগ আছে কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটিৰ এটা সংৰক্ষণ আছে আৰু কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে এই কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে কাৰণ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি যে যদিহে জাতীয় ভাষা সংস্কৃতি আগুৱাই নিবলৈ হ'লে বিশেষকৈ কলেজীয়া আৰু ইউনিভাৰ্চিটি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ জৰিয়তেহে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আমি বিকাশত আমি লৈ যাব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই বিশেষকৈ আমি কাৰ্বি ল'ৰা-ছোৱালী তেৰাং এটা সংগঠন তেওঁলোকে জন্ম দিয়া হৈছে যাৰ ফলত আজি তৃতীয় বৰ্ষত তেওঁলোকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্যসূচী গতিকে মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে যে প্ৰথম বছৰত মাত্ৰ 5টা কলেজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছত যোৱাবাৰ দ্বিতীয়বাৰত প্ৰায় 15টামান আছিলে কলেজ কিন্তু এবাৰ অলপ 2টামান কমিছে বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কৈছে যদিও এবাৰ 13টা কলেজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তাৰ পৰা এটা অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে এই কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যোগেদি আমাৰ কাৰ্বি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকাশত আমি লৈ যাব পাৰিম বুলি মই কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সভাপতি হিচাপে মই এটা আশা ৰাখিছোঁ ছাত্ৰ সংগঠনবোৰক আপুনি কি আহ্বান জনাব সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কে গতিকে মই সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক মই এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ এটা জাতিৰ পৰিচয় হ'ল সংস্কৃতি মানে সাংস্কৃতিক যোগেদিহে এটা জাতিটোক আমি পৰিচয় দিব পাৰিম আৰু ভাষাৰ যোগেদিহে এটা জাতিটোক আমি চিনাকি দিব পাৰিম Non malom so por phan birta moing ton po iksena. Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 79
3905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Dihina mo pipudhot birta along huang thulo kedamtang suri hini rakriner kep aningkan dibhurong supialong phudang timung pipen ke chengsi so pin so lapen so arlo atumapan ke pamad adim Clark at Beauty Unisex Parlor puing pudet pen pilingkan mate suri hini rakrisir kep aningkan pai ni bhaing korener kep ani anke ningkan isi ke chok ani nanglesi arong ang bong pen katalon pona birta karni sayamalong birta nang pale Dipu Clark at Beauty Unisex Parlor ningkani sikicok ani katalona jai megalong PM lunsing teron apansi alang litum pen chuphapon lo sitami men sai ke dokoga jok chitong dun un eder lupusi phudang timung pipen pachini lase apor padurere pin pen ahem pipen amachi ningkani sikicok ahim ke dokmati cake ing thansi ning arong chipirinti Langsung sih, pacin pulang langsung sih pamina. Oh, itu plate dulu. Asal oke nang formal. Baiklah. Cuma itu nanti lah langsung pakai. Dana apa? Oh, ada dasar. Lalu langsung kambang ke nili langsung kambang nili ke klaim ning hang pig la pen ke klaim apan ili ke soalu punan sopin su punan stami tum kitang inai pan kenan sot langsung joini si kiba ke khuli pon na pen ke ili tum che thek dam long lo pulote nohok le ili do dam pusami asaba yar je dolo pulote ili tum pan asap ke inong mi thang sami mesen ite la pen ili tum yong se mane asap o tangka posale do puthoi phi sami yar je yong se abi pulote era hia bedia so si che thekla aso joini sinili la so ke klem dan ni hang o la pen ke ko an nin kan pen sa men ni bor I pen ko son si ki chunji ma pu pen ni ri chu khuli long la pen pini ar ni an ke nin kan ni si ke ki por hi dele to war ki dukale alam bang ke ili kachari hi phan do o non nili sita me pudam pulote la ki charli thekji punili chi ma tha the sami nili ka bor I pen na se nonar ni an ke koson pen tong thek ni li mi thang da soi dal ki charli pen na jani Dipurong supialong Clark at Beauty Unisex Parlor isi ke mesen aparler pusi ke ong dung ke chetong dun adada tum kadnis pen chiru chipuda ut than
Karbi ang bong pen inut abang ti kepamat ahin kepaklang ponteki mesen ang teklo puta pinangan atung nang cithandun. Nili Juneng 2018 pen nili panang kihang lada pining ceng pen ta nili manela sokla FBT pilot pu mane karzulong pen ta nini ing sampik la pen la son thot Karbi mane inisek kla pilot pu kila da ke first time lo la sinili alang li phan Choropik lo nili ning aklong nili ning kang sampen la sila son thot a pilot ke mane khuli bang ta velang la si alang li phani li choropik lo akola pen chota kalilang je nili wang bong ahut pen ahut sitame la dak achat talong ichu spa punon massage punon ichu straight kuri non pente facial massage la pente nervalis guteta alang li long long la si la son thak thak aku ko mani khuli thek pute mani me par jila sialang li fastem lo ka khuli ke cheng cheng lo la si nili la phan ke thek pik lo ko sing nili hin pen ke alang phan ni choropik an lo da bangso klada beauty parlor ka chingpu alang ni phudang de mongpi alang phan ni jini pami alang kuson ben si la so parlor ka chingpu long ma alang ko ani ka body alang thek o re o bukan alang la sokot kacing pu kali kabod i pensi alang aprang ni kacini ke alang ladak wang we ko hem si tame alang bor i bo ha hem tame pinaan ke alang ceklem pon bonai ha hem da sia phiti alang mathalo hem along ke munitun ke dam kom ba kacini ni sike ong asi men da di pu market along son son si alang dodon long pulo tang te alang phan si tame isi economic laso align sita me pon ji pisa lang jemat halo la penke customer to man sita me ke dam ke bang awar sai min ke laso awar sai takenang so asi alang ladak kacing pu bang ke me piklo la pen non bang ke isi plang dam no pulo dang te media la pen ke technology fast pick asi na homle lang dam busta me youtube long buta me ba nang itum ka channel ban busta me penan advertisement ki pon long lo apen ke penan tumbang ke laso ka channel long ke thek long a joini si penang tumbang ke nang homri lo ni disa me ka ta bang le Clark at beauty parlor ahem pi pen na kapachini dun tuki kad news long advertisement ki pi pen pinangan abang pu bang piatum bang so parlor phan chini lo laso jok nilitum parlor ta alido yo lo pota alang hin pen ninche lasikat news of itung atuma pan alang lihin pen kachuro lampi nang pajirdon lapet ke bang jilang ani setame ansu sei kachirak siroi jia pan si ning nang che thelu puta herang kyang no nang pachini don West Karbi long Hamren Higher Secondary School along nerkep ang deng kachali ariso long kiring ti ata ningkan crane nerkep ing bodet pusinili tuma pherang ke kanyu salong birtanang pele West Karbi long Hamren Higher Secondary School along nerkep ang deng kachali bom long kiring ti pu inut ariso chiklojon ni bakta dolo hem chiwang vedet pusi apo payatum ningri birta ke long atengke Hamren thana ke parlo rong sek arong amekar long king ti aso po long kiring ti Arta Trainer Cap Hamren High Secondary School along Nerkep ang Dengsi Charlie School kaphang ok kangkir mate gorom bondho ahut Guwahati Leji dog Jurabat along Longkiri Chongdat Damlo aphi Jurabat pencheterek si New Delhi anat sai Chongdat Damjui penamat Longkiri aphan birta longlepin lokusi Longkiri sarbura phirangke aphan than pachini Longkiri aphan ke theklong abang aling 9401614767 a mobile number long birta kampachini jia phanta Longkiri sarbura pen pachini men Longkiri arta ke tani kan trainer cap abduro loga charlie kona la ho Hamren High Secondary se do class 1 ne pori na cap lo men ke dam ke from bondho piti pendak Hamren irui Chongdat la Chongdat pen so tangka long ben si hak hati Jurabat se Chongdat dun ma so pen tutrek phak lo nge phun da long le da ana phun na chukuri da long le da Karbi prime time ang kelapon skang ton boigla tumit thakmi kurwang thu